Kasorkar ngopor sekopor kejupitkan mau badai penjengai iwei ni iwei pat banyada na kejing sapriang ka COVID-19. Henry hakikat tu kani ki yau lasakhi balapan Kenya kani ka kendon. Kumta ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ha kasi palai jong katayau kalapan mi iko hukum ban khang kerdep na ashwa ya ka yau delang jong ki marrep ka badan ha ka parking lot jong ka Shillong Municipal Board ha yau do. Namar kejing syam bakam dan satya kejing bot renti ya ki kendon banyada na ka klam COVID-19. Katkum kene ke hukum ke Deputy Commissioner kalau ong baka yau delang ha yaudo balasyak ban penlong ha kejaka penyang kali jong ke Shillong Municipal Board kalau wan ra ke jing khap ngya bak jing thenyan kinong thiet kabalong ke jing pen ken gi kendon bak jing batha jong ke tanat ka kot ka khya bante la kam ke jing sapriang jong ka klam COVID-19 kham tam ha ka bede bat ka social distancing bade ban penjengai iwe ni iwe la kumno hadu henru phot la ni armita. Namar kani kalau hukum ban khang swasipor kani ka yau kat kum ka bor balapan kup haka daga kendon balai jong ka Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulation arajar arpo. Kapentep bahkan sapha le jurip mardor kani ka yau ban penbet tikenai ke jaka syong dukan badru iki kendon yada klam jong sarkar jela.